laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Ko accugol ko woni ɗon kon hara sansaade kono sansa ko ɗaɓɓa ton kon yani mana ɗaɓɓaɗo ton on ɗum ɗon sanse mana mo tawata on ko ɗum sariya on landi o sansa on mana o naɓira e mana goɗɗo amma tahrifu on ko imma oti sansa ñawore nden few ma ɗum o sansa ko windi ɗon kon tigi hay bindol ngol sansa ɗum ɗon fof no wawa wonde e tahrifu haray defte attinoɗe ɗen qur'ana ɗen ɗon hari Allah subhanahu wa ta'ala deftaki renugol ɗe ɓay noon kanko on o ƴettali deftagol wonde o reeniɗe tawi ɗe wawe sansede sabu ɗum yimɓe maɓɓe ɓen sansi no woodi defte goo e majje hara ɗe sansano ɗe wattitake yani amma sansugol ngol no wawa wonde hara hina fo sansa amma wattitugol ngol ko kayre fewnde pottine wonde goo winde ɗum wiyete tabdil wattitugol joni noon defte goono toon hara ɓe wattita few goɗɗe goo winda waali qur'ana on kan ko haɗi ɗum heɓo feere mum ko tawde Allah subhanahu wa ta'ala o deftike reenugol nde inna nahnu nazzalna zicra wa inna lahu lahafizun menen ko minen tigi jippini nde alqur'anani menen noon e hoore konngol tentingol wonde awa ko men reena e ɓe nde sansatake nde wattitatake kala ko goɗɗo etti o wawata ɓe fuɗɗino etade moƴƴingol sifa mayre fewndo nulaaɗo Allah jaɓaani tawi ko waɗa o tawa hina ɗum kala ko addata na alqur'ana kala ko moƴƴina adda daareta hene na alqur'ana ni alqur'ana e ɗum ɗo nandata e ɗin zamanuji feƴƴuɗi kadi woɓɓe kadi faala sansude ma'anaji ɗin ɓeydita nder ton ɗuyta ɗo watta ɗo inna qur'ana on no mankiri ɗo no ŋakkiri ɗo waɗa ko faala windude kon nder ton kono ɗo yo oti lanno windude ko faala kon haray ɗum ɗon kadi feeñani jama fof andi ɗum ɗon fof haray wattitugol ngol newatako ha e nde yirde meɗen ɗo américain ɓe ɓe moƴƴini deftere ɓe inninde alqur'an ɓe inninde furqanul haq kono tawi ko furqanul batil ko ɗum ɗo woni haqiqa on ko furqanul batil ɓe moƴƴini nde haa ɓe gayni ndaara tawa ko piiji tindi e taali e samakalaji woni nder to ko piiji puyɗi tum woni nder to tawi na alqur'ana wawa tawonde alqur'ana ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala ko reeni kon goɗɗo wawata hewti amma defte attinoɗe ɗen ɗon ɗen ɓe sansama alkutubu samawiya allati nazalat qabla alqur'an defte jippiɗe ɗen ka kam jippiɗe ɗen ko atti alqur'ana jippinede unzilat li aqwamin mahsusin ɗe jippina fi yimɓe heeriɓe ko yimɓe toɗɗaɓe ɗen defte jippino e muɗum wali fatratin zamaniya mahduda e dumunne zamanu mo tawata ko dottaɗo ko ila ɗo heɓi ɗo ko ñalande kaari deftere nden jippi fii kaari en e hoore ko tawi konko fii kaari en nde jippi ko ila ɗo heɓi ɗo nde gollata hara yinde expiri yani nde bortama lanni golle mayre on feƴƴi walam tanzil bi sari'atin ammatin khalida ɗe jippodaali e sari'a huuɓituɗo mo tawata no yoni fof mo tawata kadi ko luttowo mo waylatako sansatako mo tawata bortatake lannata falidalika lam yatakaffal illahu azza wa jalla bi hifdiha ko ɗum waɗi si Allah dewtaki reenugol ɗe kama takaffala bi hifdi alqur'ani no dewtori noon reenugol alqur'ana fadaat usuluha
lasliji ɗen defte yeebi wa huyirat ahkamuha ñaawoje ɗen defte wayla ɗen ɗon deftere jippoto haa gasa ɓeynna ko e kaariijo nde ari fii yimɓe makko ɓen tun amma alqur'ana no jeeya e ko nde faltodiri e defte ɗen fof kayre ko fii tagu ngun fof nde ari haa ñande dalngal ko kayre woni luttayde kadi haa ñande dalngal sari'aaji mayre on bortataake no woniri noon annabaajo mo nde ari e muɗum on ko kanko woni sakkitiiɗo kayre kadi ko kayre woni sakkitiinde deftere o ara ɓaawa ɗon allah noon dewtii reenugol nde fii margol sariya on haa ñande dalngal ko woni e mayre kon fuutata hiɗɗata waylataako hay hunde alaa ko sansete e muɗum haa ñande dalngal ɗe defte feƴƴuɗe tawi allah fawtaaki yo ɗe reene sabu ɗum juuɗe ɗen meemi ɗe wa awwalu hadihi lkutubi tahrifan ɗe defte fof ko atta sanseede wayle attawrat ko tawreta on ko tawreta on atta wayleede nden tawretare nden ko nden jippino e annabi Musa alayhi salam attawrat alkitabu alladi anzalahu llahu ala Musa tawreta ko deftere nde allah on tippinno nden e annabi Musa nuuran wa hudan li bani israil ko nde annora ko nde peewal wonande bani israila en faqduha hatta kon ndeɗo deftere hadihi tawrat kad fuqidat mundu zamanin qadim ndeɗo tawretare nde hattanoma ila zamanu ɓooyuɗo wa da'at bisababi nakabat allati marrat bi bani israil min qatlin wa tasribin nde yeebori sabu caɗeele e nambaraji feƴƴirɗi ɗin bani israila en ira e wareede heɓi e raɗeede wa taslitillahi alayhim man yasumuhum su al adab e wurtugol allah e maɓɓe ɓen ɓe no meeɗina ɓe bonɗum lette jazaa bagyihim wa ifsadihim fil ard joddi bewgol maɓɓe ngol e bonnugol maɓɓe ngol ka leydi tawretare nden ko nde jippinanonde e annabi Musa fii bani israila en kono nde waawaka reeneede gogo on allah fawtaaki reenugol nde ɗiɗi on bani israila en heɓaali ɓuttu few kaɓe yanguno annabi Musa ɓe tampinimo allah dandi ɓe e lette fir'auna ɗen e ndundarankeyagal fir'auna ngal o yooli ɓe o yooli fir'auna e yimɓe muɗum ɓe bani israila en daɗi ɓe heɓaali sabu ɗum tasakuye kaɓe daɗi ɗon ɓe lumbi ko ɓe adi wiide ko ya Musa ji allah na alihatan kama lahum aliha ɓe ari ɓe tawi woɓɓe no rewa sanam tumɓe enne e Musa ɓeɗa anndi ko men faala koyni mi annda ko wallu men men heɓa allah koyni e ko feƴƴi ɗo fof anndaali allah no wuuri ɓenni ji allah na aliha kama lahum aliha walli men men heɓa allah no ɓeeɗo heɓiri ni an tawi on say kanko tigi o inni innakum qawmun dalu tajhalun onon ko yimɓe ɓe annda hun ko yimɓe majjuɓe yimɓe ɓe tawata majjire nde lismike few ila ko fir'auna wi noon ko kanko woni allah on yanngodi e makko e nder ɗi duuɓi fof imo lettude on allah addiilan o jonniilan mu'jisaji o halkiimo e juuɗe am mi lumbini on wa jawasna bi bani israil al bahar min lumbini on ngol o maayo tawa ko attotoɗon wiide fa ataw ala qawmin ɓe ari e yimɓe wonnooɓe rewde sanamu ɓe inni he tigi tigi on minen kadi ko min faala ko a waɗan men allah sifa woɓɓeeɗo tawi ko sifa ɗum ɗon ɓe yeesoton tawi ɓeeɗo allah subhanahu wa taala wurti e maɓɓe soñjaaji moolanaaɗi e sattendeji ɗuuɗuɗi haa e ɗi zamanuji feƴƴuɗi ɗo ɗum ɗo fof allah no memnude ɓe sattendeji ɓen anndi ko awwal suratul isra allah yewtuno en dumunneji ɗuuɗuɗi ɗi ɓe feƴƴini e muɗum e sattendeji
ɗi duuɓi feƴƴuɗi ɗo kadi ha deuxiéme guerre mondial yimɓe tariha ɓen fof no seedi lorraji ko ɓe heɓali ala deuxiéme guerre mondial ala ko Hitler waɗali ɓe o innuno kanko ɓe mule few ɓay o yii pehe maɓɓe ɗen o yii miijoji maɓɓe bonɗi ɗin o yii ko ɓe waɗi kon ko kamɓe tum woni yimɓe jama luttuɓɓen fof hina yimɓe hiɓe konti wonde a kamɓe tun natata aljanna wa qalu lan yadkhula aljannata illa man kana hudan aw nasara hiɓe konti wonde yimɓe luttuɓɓen fof ko maccuɓe maɓɓe kala ko ɓe bonni hakkunde maɓɓe on ɓe hasbete kono kala ko ɓe bonni goɗɗo goomo tatana kamɓe on Allah hasbataɓe ten wa qalu laysa alayna fil ummiyina sabil jama on fof ɓe inni ɓeɗo fof ko Allah tagi ɓe o eltiɓe fii ko alyahudi hutore jama luttuɓɓen fof ko natta aljanna o ko kamɓe ko ɗum waɗi kamɓe ɓe yiɗa hayo goɗɗo natuka diina maɓɓe ɓe noddantaki diina maɓɓe kamɓe fof par ce que ɓe konti ko kamɓe tun duwa heɓude ka ko kamɓe tun woni yimɓe laaɓuɓe ko kamɓe tun natta aljanna ko kamɓe tun woni yimɓe ko lutti kon fof ko kulle e babbi ko ɗum ɗin protocole ji ko ɓe wanno Hitler annduno wonni si ɓe accama e anna on bona yo ɓe mule few o letti ɓe ha kono mulugol leñol e laabi ɓe lanci cenɗe ɗen fof eɗen anndi ko onno ɓe mooɓitira tariha on e civilisation on no sifino ɓe mooɓitira ha ka sakkitorum ɗo ɗen ko Angleterre ɓe ɓen colonise Palestine ɓe geri ha ɓe haldi ɓe fotti o ɓe joƴƴinɓe Palestine ɗon e fewndo waktu Belfort ko kanko no affaires étrangers britannique on sey ɓe jindini ɓe jiɓi ko honto ɓe joƴƴinta ɓe siko Afrique ga hakkunde Fuuta ga e hakkunde telen Cameroun to e Palestine e leyɗe goo ɓeyni kamɓe ko ɓe faala ko hettude ardul mi'at wo leydi ndi Allah foddunoɓe ndi ko ni ɓe faala hettude ɓe adda ɓe joɗɗinaro e hoore complot France e Angleterre Amérique Russie leyɗe dolnuɗe ɗen fof no tawa ɗum ɗon fof on programme on no ɗon kono ko hen ɗum woni ko himmi en ɗo ko tawreta arnon nden e annabi Moussa wona nden woni tawretare wonde jindude nden hakkude maɓɓe hannde few ko ko ɓe innata ka defte maɓɓe Old Testamental e New Testamental ɗum ɗo e ɗum ɗo fof ko fenade fof ko fenade haala Allah ala e ɗum ɗo few na deftere Allah nden ɗon kan sansanoma few waɗɗitama ittama no wonirno no few ko jippinoma kon e annabi Moussa wona kañum few woodi fewn ko politique alyahudi ko ɗum ɓe moƴƴini ka sakkito ɗum ɗo ɓeyni ko tawreta ko Old Testamental ni politique maɓɓe tum woni toon e piɓile ko ɓe fiɓi kon amma wattitanoma si wattitama haray hannde kadi na deftere o arne nden wiyete ha ka sakkito ɗum ɗo ɓe moƴƴini wonde ɓe wiinde Talmud nden Talmudure ko gani ngande wallifa ko e hoore nden ɗon alyahudiɓe woni yaade golleji maɓɓe ɗi fof wano dallinorten ni alqur'ana kamɓe kadi ko noon ɓe dallinorte Talmudu taharifuha waylugol deftere wiyeten nden tawreet o wi attawratul mawjudatul yawma muharrama tawretare woodani nden hannde e juuɗe alyahudiɓe ɓen ko nde waylani wa laysat hiya tawratu allati unzilat ala Musa hina nde woni tawretare jippinani ɗon e annabi Musa alayhi salam walakinnaha majmu'atun min al asfari katabaha al yahud ko mooɓidira e defte ɓe tawata ko alyahudiɓe ɓen tummini ko wiyete asfar no waywa ko wiyeten ɗo joni kitabu tahara ma ɗum kitabu jihadi ma ɗum kitabu zakati ma ɗum kitabu sawmi ma kitabul haydi ma kitabu sifa ɗum ɗon fof wiyete no asfar Allah subhanahu wa ta'ala no daali kamasalil himari yahmilu asfara
on asfara koko moɓidira waɗa defte masalul ladina hummilu tawrata summa lam yahmiluha ka masalil himari yahmilu asfara ɗum wiyete asfara majmuatu asfar koko moɓidira waɗa sifruji ɗin sifruji ko kitabu kaza ko ɗum wiyete sifru hiɓe moƴƴini ɗum sifru takwin sifru ruya sifru lawiyina sifru ayuba sifruji boyi hiɓe moƴƴini ɗin sifruji fof muɗum koko moƴƴina ina Allah jippini ɗum ko Allah jippinno ko ittama ɗum moƴƴinani hoore ma kaka baal yahudu bi aydihim ko Allah jippini kon ko kanko jippini amma ɗum ɗon ko alyahudi ɓe windiri juuɗe ɗen summa qaalu ɓe wii ha hiya min indillah ɓeyde ɗum ko Allah iwi fiyen ɗum alqur'an an holli en liyastaru biha samanan qalila ko fiyo ɓe soodir ɗum coggelel fanɗungel qala ta'ala fa waylul lahum mimma katabat aydihim wa waylul lahum mimma yaksibun bone woodani ɓe e ko tawata koko juuɗe maɓɓe ɗen ɓe windiri haa ɓe gayni ɓe inni ko immorde ka Allah bone woodaniɓe jawle ko ɓe woni faggitade ɓe yaltina sabu ɗi protocole ji ɗi ɓe woni wadde e pehe maɓɓe bonɗe e janfaji muɗum fino ɓe heɓira jawdi yani kala ka jawdi heɓoto e aduna on alyahudi ɓen no waɗi jungo ɗon kala no ndi heɓorta iɓe waɗi jungo ko ɗum waɗi kala ko gollete kon e aduna on hannde société ji jani ɗin fof ka kala ka société jano woni haray jungo maɓɓe no nder toon fi jawdi yaltayni nder tun ko waylul lahum mimma katabat aydihim fa waylul lahum mimma yaksibuna kasbu on hiɓe jokki fi riba no jawdi heɓorta e fasaduji wonɗi wadde e aduna on dendaningal boneji ko woni wadde kon e aduna on e ɓoylanɗe hulɓiniɗe e miijoji bonɗi alyahudi ɓen ko ɓundu maɓɓe woni tullitade sendito e nder aduna o kala boneji ɗi golle alyahudi no nder ton ko ɓe arti hutorde tawa e ɗi zamanuji feƴƴuɗi ɗo ko fi bonnugol programme rewɓe ɓen hiɓe andi rewɓe ɓen ko ala seytani si rewɓe ɓen ɓortike ka taraw ɓe yari beer ɓe waɗi kala fasaduji ɗi ɓe wattara e ɓe nangi worɓe ɓen ɓay noon rewɓe ɓen ko aala iblisa tawi ko rewɓe ɓen alyahudi ɓen hutorta e piiji ɗin fof tawi ko ɗum ɓe atti wadde ko ɓe hutoro aalaji maɓɓe ɗi kala ko waɗete publicité ko debbo ɓe watta kala publicité ko debbo ɓe watta bon ko noon noon yaari e kala ko wiyete kon boneji ɗin ka jawdi heɓoto jungo maɓɓe no nder ton boneji ko sansata dinaji yimɓe ɓen jungo maɓɓe no nder ton kala miijo bongo jungo maɓɓe no nder ton yani piɓle bonɗe ɗen fof kañum kadi jungo maɓɓe no nder ton ɗum ɗo woni golle maɓɓe ɗen Allah daali fa waylul lahum mimma katabat aydihim ko juuɗe maɓɓe ɗen tigi windi ɗum ɗo ɓe inni ko Allah addalilu ala tahrifi tawrat dalili wonde tawretare nden ko sansande o wi la yahtaju l insanu ila juhudin li isbati tahrifi tawrat wo neɗɗanketode hatojina e yangagol fi tabintingol wonde tawretare nden ko sansande almawjudati nde woodande fewndo ɗo wa taswiriha e fenugol waylita e mayre ko wiyete taswir ko ɗum wiyeten faux ko ɗum ɓe wiyata faux wano kalte faux ko fulutul musawwar ɓeyno ko kala ka fenade naati ko ɗum wiyete musawwar ko ƴetta ɗum e jour ko ƴetta ɗum e jour ko ɗum wiyete taswir taswiru on ko fenade waylande ha wonti gonga gera noon ha way was ko gonga kalisa sa ƴettingol ɗo joni ƴetti ɗo 10 000 wol hara ko 10 000 wol ngol tata kon ko sellugol ko 10 000 wol moƴƴol a ƴetti 10 000 wol ngol tata ko fof a tawa bindi ɗin fof ko gotum jundi majji on no gasa ko gotum kaydi ndin ko gotum ko windi nder ɗon kon ko gotum signature on no nandi kono a tawayna golle goote gollata ɗum ɗa ko fof ɗum ɗa ɗen ko gonga ɗum ɗa ko fenade ɗum ɗa ko gonga si tawi tawhidi goɗɗo kadi sansike
haray ko no kalite ko o wiya la ilaha illallah o juula e hoora o janga o waɗa piiji ɗin fof kono ɓay tawhidi makko on ko fof no wawi o kalite ko hutortaki hutortaki si goɗɗo heeɓi aqida mo zawwara yani aqida waylaɗo aqida sansaɗo aqida mo tawata ko fof woni e nder mum hay si tawi kene on feewi kono haray on aqida ɗon lumbinoytamo ka Allah o hewtay toon ɗum police nanngam o hewtay ɗum police nanngam en nayi ko fof wiye jogiɗa oyna koko yimɓe ɓen fof jogii comme mi jogii ɓen o ɓeeɗo ko kaalise moƴƴi jogii an ko kaalise fof a feƴƴan kamɓe kadi deftere maɓɓe nden e aqidaji maɓɓe ɗen fof ko mo zawwa koko tawata haqiqa ala e muɗum wa yakfi li ayi aqilin an yettaliya alayha no yona kala jon hakkil ƴellitagol e ɗum ɗon li yahkuma bi kadibiha o ƴellito e deftere nden fiyo o ñaaw fenande mayre on wa taswiri ha e waylede mayre sansede mayre on wal adillatu llati tusbitu tahrifa tawrati kasira dalilaji tabintinayɗi waylede tawreta on no ɗuuɗi min ha no jeeya e ɗin dalilaji ko hollata en ɗum ɗo naka Allah iwri ma tadammanathu min aqaida fasida ko tawreta wooduɗo on fewɗo ɗo mooɓi kon e aqidaji boni sa ƴetti hande tawretare nde ɓe alyahudiɓe jogii nden a jangguinde a darike seeɗa e mayre a ndaara e tawa aqidaji wonɗi toon ɗin fof ko fenani wa hikayatin kadiba e tindi fenaade wata naɓudatin waadiha e bonkodiral ngal tawata no feeñi keƴƴo fela holla wonde ta naɓudu no nder ga yeddodiral e wiɗodiral e weññe e ko tawata ɗuma no yaari funnange ɗuma no yaari hinnange ɗuma no rawni ɗuma no ɓawli ɗuma no dow ɗuma no leydi ko ɗum fof wiyete ta naɓudaat bonkodiral moolanangal no e nder muɗum hay hunde feppa wa ifsadi lil ahlaq e bonnugol jikkuji wa taswirin lil ahkami e sansugol ñaawoje ko woni kon ka tawretare nde Allah jippini nde joni wa naktafi bi sarhi dalil al awwal en yondinoray ɓangingol dalil arano on wohwa tahriful aqida ko sansugol aqida arno ɗon ka tawretare nde annabi Musa addanan ɗum ɗon o addanayi woni misal o holla en wonde ɗum ɗo naka Allah iwri fi ko ko woni nder ɗo inaka Allah iwri ɗum ko hella ka aqida yani aqida won ɗon e juuɗe alyahudi ɓen fewndo ɗo e tawretare nde ɓe jogii nde sa wattani yiile e mum a tawi na deftere Allah ndum few Allah na fijoowo Allah fijata ko woni nder ton kon fof ko fijidaaru woni nder ton innal kutuba allati unzilat ala al mursalin kulluha tad'u ila tawhidillah wo defte jippina ɗen e nulaaɓe ɓen ɗe fof majje ko ɗe woni noddude koye wotinɗingol Allah wal imani bil yawmil akhiri e gomɗingol ñalande sakkitorde nden defte ɗe Allah addi ɗen fof ɗe fotti e tawhid kala annabajo arɗo ko innata yimɓe makko ɓen ko rewe Allah kala annabajo arɗo inna yimɓe makko ɓen wotinɗine Allah ko ɗum waɗi ɓe fof ɓe fotti e tawhidi ndin defte arnoɗe ɗen fof immorde ka Allah ɗe fof majje ɗe fotti e tawhidi ndin ko sariyaji ɗin wofondirta amma tawhidi ndin ko wooti ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa ta'ala nde no yewta fi defte attinoɗe arde ɗen ka alqur'ana ko darata ko musaddiqan lima bayna yadayhi nde alqur'anare ko nde gonginde ko woni kon e defte attiɗe nde ɗen ɗum ko attiɗe ɗen ɗe tawata ɗen sansaka yani kanje e qur'ana on hiɗe fotti ka tawhid hunde wofodira tawretare arnon nden e Musa tigi tigire nden kon e qur'anare nden ko tawhidi wotiri fof mum ko ani ibudullah ma lakum min ilahin ghayr ko ɗum tun woni nder ton gomɗingol Allah e nulaaɓe makko ɓen fof e ñalande sakkitorde nden ɗum ɗon fof no fotti si wopodira e seeɗa ko woni e ɗen ton kon e ko woni ke alqur'ana kon ko yoga e sari'aji ɗi tawata Allah subhanahu wa ta'ala hertinari ɗeɗo mofte ɗuytangol ɓe sattendeji ko wonno kon e mofte arande amma tawhidi on ndi fof ko wotiri hunde seeɗa wal hasu alal amali salih e rerɗingol yimɓe ɓen e gollugol ko moƴƴi
فنجد التحريف في التوراة في أصل الإيمان الذي جاء به المرسلون توريتare wodande nden fewndo ɗo sansede mayre on no fuɗɗori e lasli gomɗingol tawhidi ndi tawata ndin ko ndinnulaaɓen adduna wonde nden e juuɗe maɓɓe ɗo ko anndirta ko sansande nde fuɗɗori taw sansugol aqida mo annabaɓen addi o aqida mo annabi Musa adduna on ko on ɓe fuɗɗori taw sansude ka tawreeta amma Allah hellaka Allah subhanahu faqad nasabat ilayhi tawra tawretare nden no askintine e Allah min sifati nafsi e sifaji uytana ma yatanazzahu anhu subhanahu ko Allah seni e muɗum fa ja'alathu khasan bi bani israila nde waɗe ɗi sifaji fa ja'alathu khasan bi bani israila wa huwa subhanahu rabbul alamina wa sawwaratu kal insani yas'ab wa yaftari yani andara tawa Allah subhanahu wa ta'ala no seni e ɗi sifaji nde ɗi tawretare woodunde nden fewndo ɗo e juuɗe bani israila en ɗi ɗin ɗon askintini ɗin e Allah subhanahu wa ta'ala ɗin sifaji ɗi nden deftere askintini e Allah subhanahu wa ta'ala Allah ko seni ɗo e ɗin ɗon ko heerani ɗum bani israila wona ko Allah yiɗi yani ɗin sifaji ɗon ko bani israila en moƴƴini ɗi e hoore hertanagol hinaka Allah ɗi iwri wona ko annabajo on kadi ɗi iwri ko moƴƴinaani yani koko fetinda Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa subhanahu wa ta'ala rabbul alamin Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko woni jeeɗo binɗe ɗen wa sawwaratu kal insani tawretare woodude nden fewndo e juuɗe bani israila en nde ƴetti Allah nde waɗi mbaadi makko ndin wa neɗɗanke yata abo yaftari o tampay o fowto fata ɓuulu nden deftere woodande hannde juuɗe bani israila en hinde inni innahu khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin wastaraha fil yawmi sabi ko ɗum windi ka tawretare nde wonde nden e juuɗe maɓɓe fewndo hara ko ɗum annabi Musa adduno o hara ko ɗum windino e tawretare nde Allah jippini nden e annabi Musa o sabuna si ko ɗum windino qur'ana on aratano gongina ɗum ka kono tawhidi ndi arnone ndin e annabi Musa ka deftere makko qur'ana on ari inni ko gonga ko ɗen wowli kon ko gonga qur'ana on noon ari fenni ɗum ɗon few inni hen ɗum inni Allah subhanahu wa ta'ala o ronkata o tampata o sifora sifaji banu adama qur'ana on wi laysa ka mislihi sey o nanda e ko tagi kon few qur'ana on inni walaqad khalaqna as-samawati wal arda wa ma massana min lughub ɗum ɗo holli wonde Allah ina ronkayɗo wona o hongayɗo wona o soƴƴotoɗo wona o tampowo wona ko sifaji uytano fof hunde gattataake e Allah subhanahu wa ta'ala kala ko wonde uytano Allah ko selinaɗo e ɗum tawde noon tawretare woodunde nden fewndo ɗo holli wonde Allah no wayi o banu adama o ronkay o fowto holli wonde nde ko sansande ɗi koko sansa ɓenne Allah tagu kam muuri ɗin e lendi e nder balɗe jeego ñande jeeɗɗi on o huuti tawi o rokki wa kad radda Allah subhanahu wa ta'ala ala kadibihim wa dalalihim Allah on rutti fenale maɓɓe ɗen e majjere maɓɓe ɗen ka deftere makko o daali wa laqad khalaqna as-samawati wal arda wa ma baynahuma wa ma massana min lughub Allah daali men tagu kam muuri ɗin e leyɗele ɗen e ko woni hakkunde majji kon fof e nder balɗe jeegoo men hawraale e tampere memata men menen Allah ko seniiɗo e sifaaji uytaano ko banu adama ronkata par ce que banu adama ko loope ronke Allah noon subhanahu wa ta'ala ko munazzamu an sifati nafs ko seniiɗo e dendaninga sifaaji uytaano yani ronkere noon ko jaaɗum e uytaano sabu samo ronki ko en ɗum o watta koyo fowto ka so fowtike ko en ɗum fowtintamo koyo ɗaano ka so ɗaanike haray ko en ɗum o wanandi ko mayɗo
Allah non la ta'khudhuhu sinatun wala nawm annawmu aqul mawt ko seedi ko ɗaani ɗon finay may ɗon finata amma ɗoygol ngol ko siɗɗo muɗum no nani kama wasafatu bil bukhli wal faqri wano nde deftere tawreta woodi mi nden fen ɗo e juuɗe bani israila en sifori Allah nguddan e baasal ɓenni Allah ko wudduɗo Allah ko waafuɗo subhanahu wa taala subhanallah faradda llahu alayhim iftira'ahum Allah rutti e maɓɓe fetindagol maɓɓe ngol wala anahum ko huɗi ɓe fa qala ta'ala wa qalat al yahudu yadullahi maghlula gullat aydihim wa lu'inu bima qalu wo al yahudi ɓen no wi'i junngo Allah ngon ko kolmbaango wi'ugol heen ɗum wonde Allah okkata si goɗɗo innama junngo ngon ko kolmbaango junngo ngon ko tamiingo haray ɗum ko kinaya e ooti okkata arabuɓe ɓen so ɓe inni muntabidul yedi haray ko ɓe faandi ko ooti fontata junngo fontugol junngo ngol ko ɓe faandi ko okkoowo ñobbuɗo junngo ko ɓe faandi ɗum komo okkata enen kadi ko ɗum wiyeten he kaari no yoori junngo si ɓe inni kaari no yoori junngo holla junngo ngo mara ƴiiƴam mango mara dane mango ɗaata ko woni ko kinaya ko ɓarindagol no wonde okkata jooni noon kamɓe kadi ɓe inni ɗo wonde yadullahi maglula wo junngo Allah ngon ko ñobbango ko kolmbango ko jogango o okkata Allah jaabiɓe hen ɗum wo gullata aydihim ko kamɓe juuɗe muɗum woni ko kolmba walu'inu bima qalu ɓe huɗa kam ko ko ɓe wuli ɗo o ɓeyditi ɗon bal yadama mabsutatan yunfiqu kayfa yasa juuɗe Allah ɗen ko weftiɗe kono o faalira o wokkir ko okkata kon marani ni ala dottode ala hattode ko kamɓe Allah kolmi juuɗe muɗum wonti kuddi e hoore maɓɓe ɓe huɗa sabu ɗum Allah daali nokku wo kalla kad sami Allah qawla alladina qalu inna allaha faqirun wa nahnu agniya Allah nani wiiɓe ɓen wonde Allah ko baaso ɓenni ko menen alɓe Allah nani wowuɓe ɗum ɓen sa naktubu ma qaalu Allah daali men windi ko ɓe wowi ko men mari men yoɓoyey andi nde tawretare woodande fewdo ɗo nde inni Allah okkata Allah ko baaso e hoore ɗum ko woni kon baaso ko wudduɗo kadi e hoore ɗum ko tawhidi noon naudu billahi min hada ka andi tawretare wodude nen fewn ɗo na tawhidi ko arno kon e annabi Isa woni ɗum ɗo ko misal ɓe holli en ko hollete ko andirte wonde nde sansan wa amma al yawmul akhir amma ñalande sakkitorde nden fala wujuda lahu fi hadihi tawrati al muharrafa ɓenni la hala ala ka tawretare waylande nde ɓe wowli wonde nder ton wonde lahara ala yawmul akhir ala e tawretare sansane nde fakad halat min mujarradi zicrihi hay wowlugol tum fi yawmul akhir tawretare nde wowlatimi wurli wonde a lahara ala ɗo si tawi lahara ala ko en ɗum goɗɗo gollanta ka moƴƴi hara ala ka oyo ɓoye kamɓe noon ɓe fiɓi wonde lahara ala ko ɗum waɗi si karamokoɓe maɓɓe ɓen no wadde fatwaji e nder ka maɓɓe toon ka diina maɓɓe wonde kala ko ɓe waɗi goɗɗo haray hunde fawakiɓe ɓe wii lahara ala e hoore kadi si tawiide no woodoyi ko kamɓe heɓata aljanna wa qalu lan yadkhula aljannata illa man kana huda si tawi no woodi haray kamɓe hen ɗoyto kon toggo kadi e hoore heɓe yeddi wonde ala kono e hoore ɗum kadi sino woodi laharam kamɓe tun jeeyi aljanna ko ɗum woni ka tawretare ma wa iqamatil adillati ala imkani yani deftere woodande nden fewndo ɗo nde yeewi hay wownugol tum fi inde darngal nde yeewi e mum haalaka noon fi tabintingol darngal wa iqamatil adilla ala imkaniya darnugol dalilaji ko hollata darngal ngal
no waawi wonde ngal waawi daraade dalilaaji ɗin fof no timmini wonde darngal ko darotoɗum sabu no wonnuɗo en on e o aduna ɗo o wurni en hari en ala kon ɗon kadi wonnata en e ñalaande goo kadi ɓaawo en waaseede sabu no mo waɗi goɗɗum tawa fewnto ala si on inni miɗo waawi waɗude kadi hena nayiiɓe ɓen fof ka taguɗo tagu mum fewnu ngu ala si on inni mi ittay ko mi adda tagu goo kadi ɗum ɗo yo henan yiiɗo nguuɗo tagu ka tawretaare noon woodande e juuɗe alyahuudi nde ɗo wowlaani fii darngal haalaaka fii innugol kam tabintina e darmen ma adda e dalilaaji hollayɗi darngal no waawi wonde waddawati lil imane fii e noddugol e goɗɗingol darngal wa halat min zicril jannati wannar nde tawretaare woodunde fewndo ɗo nde yeewi e jantagol fii aljanna e yiide wa kullu dhalika min usulil iman allati jaat biha alkutubu samawiya eɗen anndide ɗum ɗo fof ko tugaale limanu ɗe tawata ko ɗum defte kammuyankeje ɗen anndi ɗum ɗon tun yonani en dalil ko andirte wonde ko nde sansande ka hella ka tawhid hella ka jikkuuji kadi fof ko noon woni wa qad jaalat il janna allati yusibu llahu biha ala taati hiya alhayatu ala ardi falastine ɓe wi aljanna si tawi no woodi ko faanda e on aljanna ko moƴƴereeji e dastaareeji ɗi tawata ootii heɓay sabu wuurugol ngol e leydi falastine yaani ko ɗum ɗo woni aljanna ɓeni kamɓe alyahudi ɓen allah yoɓiriiɓe aljanna wurugol ngol e leydi falastine henndon ndin ɗon fewja ɗon waɗa kala ko kaala ko ndin ɓe innata ardul mi'at leydi ndi allah fof ɗi ɓe ndin ɗum woni ko aljanna maɓɓe on noon koɓe fodaaka kama jaalati nnar allati yu'aadu biha ala sayi'ati hiya tardu min ardi falastine ɓeyni yiite nge allah leftirta ngen sabu boneeji ko ooti waɗi kon ɓeyni ko raɗeede leydi falastine womo raɗaama ko leydi falastine haray yiite ngen heewtiima mo hoɗii ɗon haray aljanna mo heɓi ko ɗum windi e defte maɓɓe ɗe wa min tahrifil aqida no jeeya e sansugol aqidaaji wonɗi ɗin ka tawretaare maɓɓe nisbatu kabairil ismi wal fawahisha ila rusul al akhyar hiɓe dambintini hiɓe dambiti junubaaji ɓurɗi mawnude e goofi ɓurɗi hulɓinaade e junubaaji ɗi tawata ko faahisaako si wiyaama faahisaako waray ko junubaaji yowondirɗi e hoɓɓitugol hormaaji rewɓe ɓen ɓe dambiti ɗum ɗo e nulaaɓe maɓɓe ɓe ɓe tawata ko nulaaɓe suɓaaɓe e yimɓe ɓen reenaaɓe e waɗugol boneeji ɗin fof ɓe yiltii ɓe henni ɓen annabaaɓe maɓɓe ɓe dambiti denndalingal junubaaji mawɗi e boneeji e ɓen annabaaɓe ɗum ɗon ko holli ko hen ɗum koko wayla koko moƴƴina faqad nasabat ila nuhin wa ibrahima wa lut wa ishaqa wa yaquba wa dauda wa sulaymana ma la yaliqu an yunsaba li insanin aadi fadlan an ambiya jaalahumullahu qudwatan saliha linnas woɓe dambiti e annabaaɓe ɓe ɓe dambiti e annabi nuh e annabi ibrahim e annabi lut e annabi ishaq e annabi yaqub e annabi dauda e annabi sulaymana ko tawata gasata dambeede e neɗɗanke aadem mo tawata ko aadem miinani tum neɗɗo mo tawata ko aadem miinani hay hunde o bakondira e ko tawata no renɗina wondugol e makko hara hay on ɗin ɗon piiji bakataake e makko ɓe ƴetti ɗin noon ɓe baki e annabaaɓe makko ɓe ƴetti ɗiɗo piiji bonɗi ɗi tawata bakataake hay e neɗɗanke niinani tum aaden niina mo tawata ko aaden niinani tum hara hay ɗum dambitataake e makko kamɓe ɓe ƴetti ɗum ɓe dambiti e annabaaɓe ɓe annabaaɓe noon ɓe tawata ko ɓen allah waɗi ko ñentinte wonande yimɓe ɓen o tagi ɓe tagu feerewu o suɓiiɓe e hakkunde yimɓe ɓen o sifiiɓe o daali ulaika alladina hada llah fa bihudahu muhtadi ɓay o jantike fii annabaaɓe ka suratul an'ami annabaaɓe 17 nokku ngootu o yewtii fii maɓɓe o wii ɓeeɗooɗen wo ko ɓeeɗoo tigi allah on hanndi ko ɓeeɗooɗen allah on hawrindini e peewal
an Muhammadu ñentin peewal ɓe ngal suɓeede feƴƴay ɗo laɓɓineede feƴƴay ɗo Allah yeeɗi nulaaɗo makko suɓaaɗo on yo ñentin ɓe annabaaɓe 17 to ardodirɓe ɗo fa bi hudahu muhtadi kamɓe noon ɓe ƴetti junubaaji mawɗi ɓe askintini e ɓe annabaaɓe mo janngi jooni e misal wano suratu Sad ka defte ɗe tawata qissaaji no nder ton ɓe hoditoriino eggugol e juuɗe bani Israila en silmuɓe ɓen ɓe sikki hiɗi selli hiɓe yewti toon fi annabi Dawuda e annabi Sulaymana qissaaji ɗi tawata si tawi annduɗo haqiqa muɗum wowliɗin hara naafi jannugol o wowliri ko e foore fiɓugol himo duwa focceede hidde fenoo hara de o filliɗi tun himo duwa hiddede hidde fenoo hakke ko tawata hiɗi hulɓini ko askintina e maɓɓe no jeeya e mum ka misal pour no gasa hewto en e mum yeeso hiɓe inni annabi Dawuda o ƴettuno debbo e militaire jo makko o ndaari o tawi o militaire jo makko no mari ɓeyngu labaaɗo on militaire jo ɓe innamo Uriya o imminimo e gere fiyo o maayoy o jomba ɓeyngu makko o yahi o waroya toon annabi Dawuda jombi ɓeyngu makko wo ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala jarribi annabi Dawuda o jippini ka alqur'ana inna hada akhi lahu 99 na'ja wa liya na'jatun wahida qala akfilniha wa azani fil kitab haka o wi ɗon ɗen wa zanna Dawuda annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa khara raki'an wa anaba ɓeni o ko ɗum jippi ɗon firoɓe qur'ana ɓen noon hoditori ɗin qissaaji ɓe addi nder ton o tata noon ko annabajo reenaɗo hay aden ninani tum moƴƴo mo tata wahayo araali muɗum o waɗay sifa ɗen golle bonɗe no kamɓe noon ko ɗum ɓe tabintini e hoore annabajo maɓɓe ko ɗum waɗi ayi jooni wano qissaaji sifa wano saawi en yoga e defte kadi gisɗe hara sifa ɗin qissaaji no nder ton ko yimɓe eggaynoɓe ɓe mooɓa taarika on ko hen ndi o sendindirta ko selli e ko sella ko ɓen ƴettata ɗum winda nder ton ananayi ɗum no qisse e majlisiji nokkeeli ɓoy si ɓuranon no firede ananayi ɓe qissoo ɗum hara ɓe annda ɗum ko bani Israila en windi ko bani Israila en wii ɗum ko ɗum waɗi si nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam no maaki la tusaddiquhum wala tukazzibuhum wota on gonginɓe ko ɓe wolanta on kon wota on fennuɓe kadi ha hawrodira no woodi e deftere maɓɓe nden ko winndi nder ton hara no fotti e alqur'ana on tawa on fenni jooni noon sifa ɗi qissaaji ɗiɗo koka gomɗinteeɗi jeyaka koka yedditeeɗi koka yedditeeɗi fii hen ɗum hiɗi lundi qa'ida on no holli wonde annabaɓen ko reenaaɓe ko suɓaaɓe e tagmum ko ɓurɓe moƴƴude e yimɓe ɓen hay aaden mo tawata ko aaden simple siforta keni ƴetta gollowo mum tawa on no mari ɓeyngu labaaɗo ƴetta mo bugoyo ka o waroyte digi fii no yettira debbo kamɓe ɓeyni ko ɗum annabaji maɓɓe o waɗi o ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala jarribimo ko hata ko en ɗum haqqin yimɓe ɓen waɗi e ko Allah jarribi ɗon annabi Dawuda kon e golɗon cortewol ko annabi Dawuda hari no mari programme yeɗɗuɗo fii no ñaawirta noon o ñaawa ñalaande kaari o kippa golleeji go'o ñalaande kaari o kippa mecce makko ɗen ɓay hari ko tafoo e ñalaande kaari o organise ñallal ngal fof no yarata haral kono moƴƴiri woɓɓe noon ari jippi ka kuuru makko e wakutu mo tawata ko wakutu ɗaanago ɓe ari hiɓe yeddondiri hakkunde maɓɓe fii dammi ɓay ɓe ari hiɓe yeddondiri oya inni oɗo no mari dammi 99 min miɗo mari gootol jooni noon gootol ankol yollitike ka wuro makko o haɓɓitike o jaɓay kol ɗum sanfaram ma an on yollitike nder milliard makko on o haɓɓitike ɗin ɗon luttay annabi Dawuda ko on woni jarrabu e makko on o ñaawi kisan o landaki oɗa hay fof
wa hal ataka naba'ul khasmi iz tasawwaru al-mihrab on aya ɗon ko noon o sifori faqala la takhaf khasman ɓe wi hey ko an wota hulu ko yeddodirɓe ari ɗo baga ba'duna ala ba'd menen ɗo ɗiɗo goɗɗo e amen no jaggite hoore goɗɗo ko honto faljere annabi dawuda nden ari oya wowlu tum o wulliti tumde o landuno wullitorde annabi dawuda ñaawi kisan o wini lagad zalamaka bi su'alina jatika ilani abi ko ñaawi fof o landaki oɗa tawi ko ɗum woni faljere makko nde himo duwano o landade oɗa kadi on wowla si o hawta noon konnguɗi ɗin ɗiɗi o ñaawa ko ɗum wiyete ñaawowo ko landotoɗo oɗo ha gayna lando oɗa mooɓidira dalilaji ɗin ɗaɓɓita seedeji ɗin ha gasa si ñaawa noon ñaawore nde kono si oɗa wowli tun a ñaawi haray a falji haray karama koɓe haqqin yimɓeɓe ɓenni ko nden faljere ɗon o heɓuno ko tata o jarribama e mum ko tata kon o yaawi ñaawi amma ɓe woldi annabi souleymana ɗon ɗen kadi qissaji hulɓiniɗi ha ɓe henni sanamu rewano ko galle makko o waɗi ɗum ɗo e ɗum ɗo haalaji ɓuyɗino e nder ɗum hara ko qissaji ɗi ala dalil ɗi ala ko selli fut ala nder ton haray ka raɓɓin ɗingol annabaɓe no selina annabaɓe ɓen no reena hiɓe laɓɓina e sifa ɗin piiji bonɗi ɗi tawata no yahude hoori yimɓe ɓen koɓe reena al isma reenede on ɗum ɗon ko sifa min sifatil ambiya ko allah tagini ɓe e reenede kanko e ɓureeni ɓe o accataɓe tabita e junubu few si ɓe alfaljude o faljita e ɓe ɗon e ɗon ɓuri mutatako o yaafoɓe kadi nulaaɗo allah en yii batteji mum fof buyka alqur'ana afallahu anka lima azinta lahu o accali ɓe falji kisa sifa ɗin piiji fof no ton ko hollata wonde si o ara wofude ko fanɗi o allah faljita e mo kisan ay on ɗon ala faljude ka amma bani israila en kamɓe ɓe askintini annaba e maɓɓe ɗen piiji ɓuytano piiji hulɓiniɗi e ɓe holli leyga wono jeeya kañum kadi e ko ɓe askintini e annabi luutu wonde zana bibnatay subhanallah hay fillagol ɗum no hulɓini wonde annabi luutu o wonduno e ɓiɓɓe makko jiwɓe ɗiɗo e danki wa anna dawuda zana bi dawdati uriya wonde dawuda kadi ziniduno e ɓeygu uriya wa anna haruna da al israiliyina ila ibadatil ijil ɓe wi nder ɗon wonde annabi haruna nodduno bani israila en e rewgol ngaari ni taala llah amma yazumun allah senike e koko ɓe wowlata wa tanazzaha rusulu amma yaftari haulai l affakun nulaaɓe ɓen ko seniiɓe e koko ɓe fenooɓe wowlata hay ɗum fof ko dalilaji hollayɗi en wonde tawreta ko sansande ɗum ɗo noon koko aqida tum o sifani en goy ka ahlaaɗo e ka sarayi ɗum ɗon o memani par ce que ɗum ɗon fof no juuti ɓayɗo ko misal tum woni addude ko ɗum hade o juuti wa hada kullu yadullu ala anna alyahuda harrafu lkitaba alladi atahum llahu iyah ɗum ɗo fof ko tindinta wonde alyahudi ɓen wayri deftere nde allah on okki ɓe nde wa zawwaru lhaqaiqa al imaniya fihi ɓe sansi ɓe wayli haqiqaji limano yankeji wonɗi ɗin e mayre fa hadafu wa adafu ɓe monti nokkeli goo ɓe ɓeyditi nokkeli goo wa gayyaru wa baddalu ɓe wayli nokkeli goo ɓe wattiti nokkeli goo azabur zaburare nden kadi ko hende wawwal kitabu lladi unzila ala dauda ko nde woni deftere jippinano nden e daoud kama akbarana alquran wa atayna dauda zabura wa kad fuqida hadha alkitab nde ɗo deftere kadi wiyetede zabura hatta noon kama fuqidati tawrat wano tawreta on hattorano wal kutubu sabiqa ala alqur'ani alkarim e defte attiɗe alqur'ana ɗen no ɗen hattorano wal kitabul mawjudul an nde deftere woodande fewndo ɗo nde ɓe woni wiide zabour walladi yunsabu ila dawuda nde ɗo wona nde askintinede e dawuda yusammal mazamir hinde inne mazamir wa huwa ibara an udiyatin wa tadarru'at ko woni nder ton ko du'aji e hoykinkinanagol allah toromo kulluha buka'un ala majdi bani israil
ɗum ɗo fof woni nder ton kon fof ko wullanduuji e teddungal annabi yaqub wa mulki daoud e laamu annabi daoud wa haykali souleyman e mbaadi annabi souleyman ndin wa jiilu sihiyu wa jabalu sihiyun e fello wiyeten ngon sihiyun jabalu sihiyun ko nder palestine woni ko ɗum watta si tawi woɓɓe e windooɓe ɓen wiyataaɓe alyahudu ɓe wiyataaɓe bani israila ko ɓe innata ko sahayina ko wiyete sahayina ko nisba ila jabal sihiyun yani fello wongo palestine wiyeten ngon sihiyun ko dambitugol ɓe e gonɗon fello ko ɗum ɓe innante sihiyuniya ay wano defte firaga ɗen ɓe inna a sihiyuniya al alamiya sihiyun on ko nisba ila jabal sihiyun joni noon ko woni e nden deftere tawre zabura nde ɓe innata ko mazamir fof ko sifa ɗin ɗum pi joni nder wakad kataba yahudu wakad katabahu lyahudu bi aydihim ko alyahudi ɓe windiri nde juuɗe maɓɓe li isarati sha'abihim sabu memmingol e population maɓɓe on ko ɗum woni jama maɓɓe on wa rabtihim bi ardil mi'ad e tokkidirgol ɓe e leydi fotore nden fi palestine e leydi palestine ko woni nder ton kon fof ko maslaha maɓɓe ko woni nder ton kon fof ko noddugol no ɓe tabitira palestine e hollugol wonde ko kamɓe jeeyi palestine e hollugol wonde ndiɗo ko leydi fodore ndenni ko ndiɗo allah fodunoɓe udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum ne ɗum ko ɗum ɗo fof ɓeyna ko ndino ko ndi ɗum fof woni o mazamir ko ɓeynata ɗo ko zabura amma deftere to sakkere kadi no jinda kam en ga ɓe innade zabura dawuda on zabura dawuda ina haqiqa dambitugol kuno leeterum e zabura dawuda wona gonga iko jinda e cende ɗen ɗo fof ko jange ko waajuji woni nder ton e haalaji ɗi tawata sanadu ala few hay hunde ala ton ko tabita yimɓe no janngude ɗum waajuji no nder ton ɗumaji no nder ton zabura dawuda ɗum no jannge ɗo e majlisiji ɗin fof kaari janngi deftere kaariɗo o janngi hay zabura dawuda deftere ala ɓaawo alqur'ana nde tawata ina sansande ina waylitande ñande goo annabijo muhammad sallallahu alih w sallam ɓe yi'uno sahabajo maɓɓe goo no jogii tawreta ɓe seytini ɓe maaki alam atikum biha baydana naqiya mi addanali on deftere e sari a mo tawata ko laaɓuɗo hentiiɗo haaji monɗo e goɗɗo go'o sari a goɗɗo goo mo tawata bortama sabu argol an min ɓe maaki law kana moussa hayyan ma wasi ahu illa tibayi si tawi no hannde moussa no wuruno onno ko sahabajo an ɓay annabajo ala ɓaawo an si moussa no wuruno honno hannde ko sahabajo yani ɗum ko dalil wonde annabajo goo ala wuuru si tawi no annabajo goo no woodu no wuurɗo fewno nden ñande ko wonaynoɗo sahabajo no laaɗo o jokkanno yani haala alaka noon innugol zabura ko nde ɗo jippi e annabi dawud ɗum ko haalaji tum moɓidira fi jula yagal yimɓe moƴƴinayi ɓe defte ɓe moƴƴinayi tum ko hendi o kono tabintingol ɗum ɗon dambita e dawuda ɗum ko haala iko jangede noon e defte nokkel ɗin fof e majlisiji ɗin minen tigi men janni ko ha ɓe ɗum zabura dawuda nam wa ba'dul udiya laysa fiha adabun ma Allah yoga e du'aji wonɗi e on mazamir ne anagol Allah ala e muɗum bal fiha tatawulun ala jalalil khaliq no e nder majji kanji du'aji ɗin ko wiyete kon ɓurnagol e mangu taguɗo on ma ɗum jaggitugol e hoore mangu taguɗo on ma ɗum ko wiyeten kon kaari fawñike e kaari ko ɗum wiyete tatawul sa fawñike e hoore tedduɗoma ko ɗum wiyete tatawul ko haala arabu ko ɓenne ƴi ko fawñike e kaari yani ko woni nder ton kon ko fawñagol e Allah fawño en ko wiyete kon mangu taguɗo on wa hayko ɗum ala jamiil halqi e konnagol tagu ngun fof min gayri bani israila tawna bani israila eɓe konti wonde tagu ngun fof no monana sina bani israila ko ɗum tuu woni e nden ɗon deftere wa lihada dummat ila asfari tawrati lmuharrafa
ko ɗum waɗi si nden ɗon takka e nder sifruuji tawreeta ni defte ko woni kon ka tawreeta sifruuji muɗum ɗin nde ɗon no takka nder ton fi wonu deftere wootere ɓe indi nden ɗon mazamir kono no tawa ka asfarul muqaddas wa ju'ilat juz'an minha nde waɗa geɓal e nder nden ɗon asfaruji yani asfarul muqaddasa on no waɗa nder ton haray ko ɗon darsi on dari haray ko janngugol wa kono janngugol nde yo fiɓu ko woni nder ton kon ko deftere Allah ton ko haalata gasata koko sella sa janngi zabura Dawuda inni ko deftere Allah jippi noon ndengi annabi Dawuda ni haysi ko nden tigi jippi hannde ko ka ley koyɗe Qur'ana nde wonata ko woni ton ko huutortaake hara hannde nini Allah reenu no tawreeta tawa hinde wooda kayre tigi honno Qur'ana on bortiinde kala ko woni ka sari'aaji ɗen ɗon defte hannde si tawi woopondiri e ko woni kon ka Al-Qur'ana haray ko hawketee ɗum ka ɓaawo maade si tawi noon sari'a no nder ton kono emo fotti e ko woni kon ka Al-Qur'ana haray no jaɓe haray ko Qur'ana tabiti yani ko Qur'ana tabintini ko sari'a wonɗo ka Al-Qur'ana ko ɗum ɗon on ɗen golliri yani Qur'ana on no borti kala deftere attinooɗe nde hinde ƴelliti e kala defte attinooɗe nde sari'a goo noon sino ari e nguu zamanu men ɗo hara no e defte aranɓe ɓen si tawi sari'a men on tabintini on sari'a haray ko e sari'a men on o kontete o wi wonde sari'a ɓe yaɓe won hukmu bil qara'in e misal ñaawirgol seedeji sifa ko ari kon ka suratu yusufu ɗan in kana kamisuhu qudda min bubulin fa sadakat wa huwa min alkadibina wa in kana kamisuhu qudda min duburin fa kadabat wa huwa min as-sadiqina ɗum ko qarina ina karama koɓe figguɓe no gollirde ɗi fewndo ɗo on gara ina seedeji ɗum ɗon ko kasari amen kontete innataki ko kasari a yusufu won bon wono woni noon kadi nder ton ɗen fii piiji buyno ari e qissa suratu yusufu haral no huutorede fewndo ka ñawoje men fewndo ka justice ji hara no huutorede piihoy goo ni wono sifa ko o wanno comme politique fii heddingol nene gooto makko on ka makko fii majjintinangol ɓe sifa ɗin ɗon piiji kadi no huutorede fewndo ɗo ɗen e ƴoyreji ñaawooɓe ɓen ɓe ƴettay ɗo jooni woɓɓe ɗiɗo si yeddondiri ñaawaama haa ɓe ronku laawol ɓe ƴetta oɗaa ɓe maroya to ɓena ɓe condamnima ɓe ƴetta oɗaa ɓe noddama ɓen na anndi kaari qirrike ko wi kon ko wi'a ko mo qirrike an kadi sa qirraaki aw kono noon kanko qirrike wi kan kadi wona obligé o qirro nde o qirrori ɓe nulanama ɓe awa ino yani ɗum ko hukmu bil qara'in yani serdi ɗum ko hakkillaji ñaawooɓe ɓen ɓe ndaarata e piiji ɗin sifa ɗum ko qarinaji ñaawooje yimɓe aranɓe ko nanndimo wono annabi Sulaymana kadi rewɓe ɗiɗon yeddondiri fii ɓiɗɗo debbo goo ari inni ko ɓiɗɗo an oya kadi debbo ari inni ko ɓiɗɗo an ɓe yeddondiri ɗon haa ɓe pipirude mo ɓe inni ko ɓiɗɗo mum annabi Sulayman annabi Dawuda o yaawi o inni hee ko jano on jeyi naata soko jonnitemo ɓuɗɗo jano anndi jooni si ɗiɓiɗo ari oɗo ko mawɗo oɗo ko paykum ayna jooni ko paykum kum fini no yaawi sut ko fennata paykum no gasarede hara wonde hara ko paykum kum mari goonga kono mawɗo e paykum arda e ɗum nokku gootu inna ko paykum yo yalta fene o ñaawani debbo mawɗo on o ñaawani on boobo mo inni ƴettu annabi Sulaymana hari ko seeɓuɗo hakkil ka o jooɗii ɗon o inni baaba wo min si ko min noon naani mi ñaawirta oya inni ko on no ñaawirta
o inni wo addede o bobo on ɗiɗo noon ari ɓe fof ɓe ari jano on wottoto ko on wo darne bobo on ɗo addon kaafa mi eesa mo wakka hakkude moɗon mo ɓe mo ƴetta talde mo tawata on ko ɓiɗɗo muɗum tawi o wakkilaki o inni wo si tawi ko ɓe o ware haray mi yo ƴettu mi yalliki kono mi wakkilaki yo ware ɓe fewti oya ɓe inni Allah ko henno wiiɗa wowe waɗi ɗum yo sekke oya indina ɓiɗɗo makko sabu nati ko ɓiɗɗo makko ɗum o wattano ɗum ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa taala no jippini aya mimum o inni fa fahamnaha Sulaymana wa kullan atayna hukman wa ilma yani sifaten ñawoje ko ñawoje sari a aramɓe kono no hutorede ka zamanuji meɗen ɗo ɓayno yaadi e sari a meɗen ko ɗum ɓeynata sar'u man qablana sar'u lana ida lam yarid fi sar'ina ma yamna'u nam haray tabiti ko sari amen enen yo taw tun yaadi e ko ari konka sari a meɗen amma si tawrete ari hande hara ko kayre tigi jippinde ñawirtake ko ɓura noon ñawirte si linjila ari hande hara kayre tigi ari nde ñawirtake waɗi annabajo maɓɓe on o nulanoɗo yimɓe heeriɓe ɓe feƴƴi o feƴƴi oɗa kadi annabajo maɓɓe on ko arnoɗo yimɓe heeriɓe o feƴƴi ɓe feƴƴi deftere makko nden ko arnode fi yimɓe heeriɓe nde feƴƴi o feƴƴi joni noon e nguusamanu ila nulaɗo seeni ila nulaɗo nula ha ñande dargal ko sari a nulaɗo on gollirte ko deftere makko nden gollirte ha ñande dargal kala ko natum ko fenani ko ɗum waɗi kala mo gomɗinani nulaɗo ila ñande o ari ha o maayi ko nato o yiite ar yahudi ɓen fewndo ɗo fof ko ɓe innata ɓe jokki tawreta e linjila fof ko fenande ɓe jokkali qur'ana aray naafko pus ɓe jokki kala mo gomɗinali nulaɗo gomɗini alqur'ana ila o nula ha ñande dargal haray si on ɗo maayi ko yiite o yaata ko waɗi annabajo ala sina kanko na haykalu Sulaymana koko moƴƴina waña istati ɓe waɗi ɗum Palestine ton hiɓe mari fewndo o waktu ɗo ka juulirde hiɓe mari ɗon nokkeli ɗiɗi masjidul aqsa on e ko ɓe innata kon haykalu Sulaymana al maz'um ko noon ɓe noddirde hayka radio ji si ɓe wowrude ko ɓe innata ko haykalu Sulaymana al maz'um yani holli ko fenade koko moƴƴina ko ɗum wiyete maz'um si tawi goɗɗo feni fenade nden tiiɗi kono nde heeɓi jaɗede ko maz'umu ɓe innata koko fena ko haykalu Sulaymana ɓe moƴƴini ɓe formi a istatiwi makko e haykal mbaadi fii muɗum yani kono hina haqiqa ko ɗe defte sansaɗe woni fabrique de ɗum moƴƴina fi no ɓe waɗira faaleji maɓɓe woɓɓe no fuɗɗi ari ɗum ɗon ko yakharijal mawdu'i no woppodiri e darso on taw haalanne ko yowdiri e darso on kon taw nam wastaraha yani ɓe inni wo Allah tagu kamngum e leydi ndin e koode ɗen e piiji kon ton kon fof o tagi leydi ndin e canɗi mayri e piiji fof wo kono o tagi ɗum ɗon ala e tene e talata e alarba e alkamisa e juma e aseweta e ɓe o fawto ronki o fawti yani ɓenni ko ɗum kamɓe ɓeyni na na haybara ko e nder leydi Saoudi ndin woni fewndo ɗo hakkunde haybara e Madina ko kilo 150 tataji alyahudiɓe ɓen ɓay ɓe raɗama Madina ko haybara ɗon ɓe wonno tataji maɓɓe ɗin
a ƴettay wano tataji ɗin haa fewndo ɗo ni hiɗi ɗon a ƴettay wano palanɗe ɗiɗi tekkendi maadiji ɗi haa jooni ɗum no acca batteji no ɗon min mi yahii to mii'i telen 83 ɓe naɓuno men to ngari meɗen sanawi e karmakojo tariha misrijo e heɓaaɗo ɗon no enne Cheikh Moussa tawi ko haybara ɗon o heɓa ɓe naɓi men rihila tarihiya jinndugol men ñallal ngal fof meɗen ton ɓe holli men ɗin tataji fof tata ɓe e no yaltinira haa mo aliya sakkiti yaltinde ɓe muɗum on e fof muɗum no ton sa yahi jooni Madina ko kilo 150 hakkunde ɗon e haybara fewnuɗo ko région molnaɗo kono ko alyahudiɓe muɗuno ɗon no ton haa jooni ɗum ɗon no waɗa batteji ittaka tataji ɗin fof no ɗon sinaa mi faawa miɗo winduno nden hitaande inɗe tataji ɗin e agenda mum miɗo mari simi waawi ko yiitude mi adduray kon ɗo ñannde gon mi janngane inɗe tataji ɗin simi waawi yiitude ko wiyetee tawattur ko fuglitago ɓe wiya ɗum kadi ibtirab ko wonugol huunde nde daraaki hara soñja moolanaaɗo e angal deeƴere no e muɗum ko ɗum wiyetee tawattur ananayi ɓeyna tawattaratil alaqa bayna dawlati kada wa kada ɓeyna awa relation hakkunde leydi e leydi waɗi tawattur ko en no wiyetee tawattur ni ko jiiɓondiri ko ɗum wiyetee tawattur ko huunde nde tata jiiɓondiri ko tabiti ala deeƴa faamu huunde ala nder ton ko tata koko jogete si innama tawattaratil alaqa ko innugol hakkunde kaari e kaari jiiɓike ɓe laaɓondira ɓe faamondira ko ɗum wiyetee tawattur na ayyo tawaturu e tawatturu na gootu tawaturu ko jaaɓondireede yewtere nde jaaɓondiree haa tawa fof waɗi wasi yi'u ko ɗum wiyetee tawatur ko ɓeynnata tawatur ko hadise si ɓe inni alhadisul mutawatir huwa ma nakalahu jam'un kathirun tuhilul aadatu tawatuhum alal kadib ko ɗum wiyetee mutawatir alhadisul mutawatir huwa ma nakalahu jam'un kabirun ma jam'un kathirun tuhilul aadatu tawatuhum wa tawafuquhum alal kadib ko yewtere nde tawata jama ɗuuɗuɗo yewtiinde haa hara taway ɓeeɗo ɗen fof wata fottude e hoore fenaande sinnama ɗo jooni goɗɗo maayi Sénégal ko habar ka no waawi wonde ko goonga no waawi wonde ko fenaande ka kono si radio Sénégal wowli radio London wowli radio France wowli radio Bissau wowli radio Liberia wowli radio Sierra Leone ɗo wowli radio Lagine wowli kono ɗum wiyetee innete hee ɗum ɗo de tawata yani jaaɓondirama haa tawama enen ko goonga ɗum ɗo waɗi sinaa ɗum ɓeeɗo fof hawtata fenide ko ɗum wiyetee mutawatir kaal mutawatir lafni no woodi mutawatir manawi no ɗum ɗon ko ka hella ka hadis amma si innama ko hadis alkalamul mutawatir ko haala ka tawata wonde fenaani amma ɗum ɗon noon e tawatturu on no seedi tawatturu on koko tawata jiiɓike tabita mutawatir koko tawata no jaaɓondira woopa hay nokku sela hay nokku fof fotti ɗum ɗon fiyota gooto miijo ko fenaandi ko en ɗum e mum woni ka deftere ɗum ko ɗum tawatturu on ko jiiɓitagol goɗɗum hala tabita no dengi na naam ka darsu ñande aroyɗen ka qisasul qur'ani o en rewoye e mum si Allah no wurni en en fof sinaa ɗum fewndiɓe fewndu ɗon wo feññinoy ɗum wiyetee qisasul qur'an ɗum kadi ko darsuji feeriɗi yani qisaji qur'ana ko selli kon e majji e ko sellaa kon ko tata kon no tabitiri sabu sanad hara sanaduji no woodi holluɗi ɗum ɗo no tabiti no woodi toon goɗɗi hara ko wona horteede tum
ma ko tindaynooɓe e taalaynooɓe woni mooɓude ɗum taala tinda yimɓe ɓen yiya tun sikka ko goonga ƴetta watta ka nder def ɗum no heewi to hurafaatu no heewi e sarhuuji ɗi qissaaji penaale no heewi e defte sarhuuji ɗi defte tafsiru no falje no heewi e defte tafsir ɗen mooɓa ko henni o sasan o to haa ɗuuɗa paakindira tawa ko selli kon nder ton ɗuuɗa e ɗi qissaaji alqur'ana buyno to ngarana selli kono haqiqinɗe ɓe ɓen wiƴƴitoto ɓen ɗaɓɓita ko selli e ko sella ko wiƴƴito haa ɗaɓɓita tuugorde nden ɗaɓɓita ko nindi ndin nder ton inna ko ɗum ɗo selli ɓenno ton amma innama qisasul qur'ani on tun ko woni kon ka saawi ma salabi ma ɗum honno wiyete bagawi ma defte tafsir buyno to mooɓayde ɗum tun ko henndi o amma defte tafsir no ton ɗe tata mooɓata si waɗi qissaji penale o pottinayɗi few نعم نعم والتناقضات الواضحة كويتي تناقضات كووبونديرا او إن نراوني o inna o no ɓawli oɗa inna a ɗum ɗo no waɗe o inna ɗum ɗo wattaka ko ɗum wiyete tanaqudat tanaqudatul waade hayigol o deftere nden kowoni nder ton kono no woopondiri few no feeñi kadi no waali e kene no waali e kene kowoni nder ton kono tanaqudat ɗum oɗo wiya ɗum ɗo oɗo wiya ɗum ɗo taw yiida yaada ko ɗum wiyete tanaqudat ay ndarto ɗo ɓayni ine naktafi bi hada question divers hannde yimɓe ɗum ɗamɗum laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal